He piki ngā wairua mō ngā kaiwhakahaere tāpoi o te tai tokerau, te nui o ngā tāngata i hararei i roto i te rohe i ngā rangi roa nei o te aranga. Ko te tūmanako hoki o enei tāpoi nei mā te whakatūwheratanga o ngā kuaha o tēnei whenua. Ki te ao kano ārai a tērā marama, ka puta he oranga nui ki a rātou o te tai tokerau whānui. Anei rā te pūrongoa Isabel Prasad. E pōhiri anō ai tēnei whare tāpoi i te manuhiri hau. He tino pai te wā o te aranga ki Mānia, e haramai ana nā whānau, me ngā hapu, ngā iwi o Aotearoa. He nui tonu te huka tāpoi i pōhiritia i rā o te araka ki Mānia Footprints of Kupe. He maraki nui mō rātau i te kātika o rātau tātau, i te marama o Herituri Kōka i te rātau. E tino taumaha mina kei tēnei whānau, te mate uruta kei tērā whānau. Nō reira, he pai hoki ki te hoki mai, ki te kite ngā kanohi. He wāhi ki e kā kōrero mō te kai tārai nui o te ao Poronehia a Kupe. E whakamahi ana i te toi, tauka me ka mahi a rehia. E whakaatu ana mātou ki ngā manuhiri. He aha ngā pūrākau, he aha ngā kōrero o te kāinga nei. He hohonu rawa te mātauranga o a mātou tūpuna. Nā te koi koretaka o ka mahi tāpoi me te kōwhiori i uaua kātau e rua kua hori. Kore tētahi kanoi i taia te kite, kore koe e tū ki te whakātu i tō taonga ki tētahi. E manako nui ana ka piki ake te nama o ka manuhiri i te nui o rātau. E whakapaitia ana ka taimai ki Aotearoa. Isabel Prasad, Te Karere.